Tanya yang jabut judohan susah sebab lam daya hana santriwati pasti merumpa inang solehah yang bibi mirah dan lusung pipi. Masya Allah. Gerehem naga lun pikir do rupa jihlan do lam kawan rusa pakai mante bah hajat betro kayem cuko oh di dayah rama. Dahan merempak yang bibi mirah hana masalah dah hana madu yang abi perle akhlak ne bepah yang je semerah bejut beduk bu Ya. nyada dengan jut hana masalah nya kesurah jut abi bantu par yang hana jut ci umi pegah langsung lun peglah le doa retu Ya. Taja usiglina adekana betul le tak gade le kan Taja usumira simpang kakak Tanya yang jakbut hama jan nikah hai dungku bela metua menyo pangkai hana benar nyo garap hanangan balah nyo garap dalu santri kakuh liga Spanyol juta kira menyongan api hana masalah ci umi pegah hai hana pupu kadang hana tem yang mekepiah yang kuliah dengan pak guru nyan cuman sebagian nalam kalau abija kedeh rumah jauh parumah hai hana pupu tetapkan abi yang hana jodoh dan hana jroh hana rezeki insyaallah tam lagi mudah rezeki hana ni jawab lagu